Kāti he maumau wā, he maumau pūtea, koe rā te kōrero Aotearopu Tōrangapū Māori, e pāna ki te kaupapa hara kai koka toru, ara 3 strikes, āna hinara me te Ropu Act. Ki te whakatūria te kaupapa nei, ka mutunga kore te noho a ētahi tāngata ki roto i te whare herehere. Ko te noho ki ro whare herehere, te whiu whakamutunga mo te hunga mahi tūkino. Engari tērā e tūpono ka noho hoki hei kāinga whakamutunga mō rātau i raro i tētahi kaupapa whakawhiu hou. Maumau tāma tēnei, toru, te kau anake ngā tangata e kōhuru anō. Kua tata te whakaturetia o te kaupapa whakawhiu a te Ropu Act, he kaupapa e pūmau ai te noho a te tangata ki ro whare herehere, pēnā e toru o nā mauheretanga mo te kōhuru, mo te pāwhera, me te patu kino i te tangata. Ko te tino take, mā te kaiwhakawā, te ki, engari, e hara mā te ture. They've pointed out the sad reality that Māori are overrepresented in prison. But it's also a sad reality that the majority of victims are likely to be young Māori men. I raro i te kaupapa hou, ka āhei te mauhere ki te puta moata i te whare herehere i tōna mauheretanga tuatahi. Engari rā i te mauheretanga tuarua. Ā me he tuatoru ka whakawhiwhia hoki te mauhere ki te whiu roa rawa. Those who are committing their so-called third offence know that they're going to attract the maximum sentence and have a perverse incentive actually to do the worst and not do the best. He pire kia whakaatu ki te ao, kai te āwanga te kāwanatanga i ngā tangata e patu tangata. Kua ea te pānuitanga tuatahi o te kaupapa nei, kai te tāria tonu tia te pūrongo a te komiti whiriwhiri, ki Ngikiriona, te karere.